In die nuus vanaand, die Kapa mynbestuur sê die groot hoeveelheid water en modder belemmer reddingspogings by sy myn in Kimberley. Voedselprysinflasie bly bestendig op 4,4% in Januarie, maar vleispryse styg met 13,5%. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die hulp van gespesialiseerde mynreddingsspanne is by die Kapa Minerals myn in Kimberley in die Noord-Kaap ingeroep om 5 mynwerkers te bereik. Die mynwerkers is vroeg gisteroggend meer as 800 meter ondergronds vasgekeer na 'n modderstorting. Sedert die voorval kon daar nog geen kontak met hulle gemaak word nie. Kapa sê die reuse hoeveelheid modder en water bemoeilik reddingspogings. Die reddingsspanne werk op geleende tyd om die mynwerkers te bereik en na die oppervlak te bring. Elke sekonde tel. Die reddingsspanne raam dat dit dae kan neem om die vasgekeerdes te bereik. Op hierdie stadium ons bly net even op hierdie stadium, ons pomp wat inkom. Ons is besig om additional stel pomps in te sit om te probeer die water wen, dat ons kan die watervlakke bietjie afkry. En ons kan nie begin laai met die modder tot ons weer die water, want die water is in die plek. Ons kan nie veilig deur die waterwerk van die modder te begin laai. So ek nog nie begin laai met die modder, ons is nog besig om die water te pomp en voort te kom met die water. Die polisie en mynreddingsoperateurs is derentyd op die perseel. Werkers sê mynboubedrywighede is vereers gestaak, terwyl reddingsoperasies voortduur. Gaining access and rescue those workers will really need a serious effort from rescue teams. But whilst we are dealing with that with shock, the worst part of it, this is not the first accident that happened. There were some other similar situations that happened where one worker died around 2023, but also the same period around 2024 in December. Families en kollegas van die vasgekeerde mynwerkers het intussen berading ontvang. Ulrich Hendricks, SAK-nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die eerste 4 van die groep Suid-Afrikaanse mans wat glo onder valse voorwendsels na Rusland gelok is, het vanmiddag by die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park geland. Altesaam 19 mans, meestal van KwaZulu-Natal, het hulself op die voorste linie van die oorlog in Oekraïne bevind. Die man se families probeer reeds die afgelope 7 maande om hulle terug in die land te kry. Die presidentsie het verlede week aangekondig dat president Cyril Ramaphosa en die Russiese president Vladimir Putin tydens 'n telefoongesprek onderneem het om die man se terugkeer te verseker. Daar is ook bevestig dat die departemente van internasionale betrekkinge en samewerkende regering deur diplomatieke kanale aan die saak begin werk het. AfriForum het 'n dagvaarding teken op president Cyril Ramaphosa en die minister van Gesondheid Aaron Motsoaledi om die nasionale gesondheidsversekeringswet ongrondwetlik te laat verklaar. Die burgerregteorganisasie sê die NGV-wet is strydig met die grondwet en moet daarom ongeldig verklaar en na die parlement terugverwys word. Volgens AfriForum is die wetgewing onder meer ongrondwetlik omdat dit die magte van provinsiale regerings verwater, pasiënte se vryheid van keuse beperk en gesondheidspraktisyns se kliniese onafhanklikheid inperk. Ander instellings, insluitend AfriForum se susterorganisasie Solidariteit, het reeds regstappe hieroor ingestel. Die dagvaarding is egter die eerste van sy soort teen die wet. Deur die regering te dagvaar, loods AfriForum 'n aksieproses teen nasionale gesondheidsversekering. Dit is dan bykomend tot die bestaande hof aansoeke teen nasionale gesondheidsversekering en bied 'n unieke hoek wat moontlik kan slaag indien aansoekprosesse nie slaag nie. Dis vir AfriForum belangrik om hierdie hofaanslag te loods, want indien nasionale gesondheidsversekering in werking gestel word, sal dit 'n groot terugslag vir gesondheidsorg in Suid-Afrika wees en vir die Suid-Afrikaanse ekonomie as geheel, bloot weens die hoeveelheid geld wat daarvoor benodig word en die hoeveelheid wat belastingvlakke verhoog sal moet word om NGV te befonds. Die veroordeelde Amber Lee Hughes het om verskoning gevra aan die familie van die 4-jarige kind wat sy verkrag en vermoor het na 'n ewige argument met die slagoffer se pa.
Sy het aan die hof gesê dat sy verraai gevoel het deur die optrede van haar voormalige kerel. Hughes het voorleggings ter versagting van vonnis in die Suid-Gautengse Hooggeregshof gemaak. 'n Emosionele Hughes het vertel wat op die noodlottige dag gebeur het. I didn't think I ran to the bathroom and I got into the bath, and before I got into the bath I said to her, I'm sorry, I love you so much. And Nada she didn't fight, I sat on top of her and I pushed her head under the water. Sy sê sy benodig sielkundige hulp. Hughes het ook verskoning gevra aan die familie en die hof vir enige vertragings wat sy veroorsaak het. This trial has taken a lot longer than it should have, and it was because I was ill-advised by my previous legal representative, Miss Ives. I accepted a long time ago that I would be sentenced and justice would be served because I committed a murder. Hughes sal na verwagting môre haar voorlegging afsluit. Lede van die parlement het vandag voortgegaan om hul insette te lewer oor president Cyril Ramaphosa se staatsrede verlede week. Kwessies soos korrupsie in die polisiestrukture, die waterkrisis en die verval van infrastruktuur, asook swak munisipale dienste is weer hanteer. Ramaphosa sal môre repliek lewer. 8 years as president of this country. In that 8 years, the rich have become richer, poor, poorer. Even the economy you say is growing is not creating jobs at the rate required. Instead, companies are closing. When over 1 million young people apply for 5,000 SEPS vacancies, it is a crisis that should be declared a national disaster. 30 years into our democracy, I am living proof that a non-racial, non-sexist society is possible. But democracy cannot end at the ballot box. It must reach the mine gate, the factory floor, and the household meter. 10 years after fees must fall, the struggle continues as students at this very moment are fighting for access to institutions of higher learning. And all of these milestones culminate in this particular moment. Our generation must build a united and prosperous South Africa with jobs and opportunities for youth. Imagine SAPS pleading for dogs to be donated while failing to even properly feed police members sent for canine training at the Roodeplaat Academy. Yet the same SAP supply chain division could pay the likes of Kat Mklala through corrupt supply chain commanders and processors. The Madlanga Commission is welcome, but South Africans have grown weary of commissions without consequences. One of the victims of these heinous crimes affecting the country was Olirato Mukhane, a 30-year-old woman who was killed by a person she went on a date with. She is one of thousands of women whose lives were snatched from them by the criminals now running this country. Joe Biggers are realizing that we have had an opponent all along in the mayor of Johannesburg. We are literally watching and presiding over the death of Johannesburg as we speak. A water crisis in the economic capital of the country is shameless. A city mismanaged to the precipice of collapse is shameless. We are tired of politics that speaks to us with condescension. A politics where those we have given power to can escape the carnage that they've created and go to hotels and take showers. En as ek dood eerlik moet wees, meneer die president, om nou in 2026 aan te kondig dat munisipaliteite die wet moet gehoorsaam, gekwalifiseerde amptenare moet aangestel word en haar gevolge sal wees indien hulle dit nie doen nie, is buiten dat dit voor die hand liggend is, te min, te laat. Net hierna die jongste oor die inhuldiging van 3 lede van die Ekurhuleni Metro. En verbruikersprysinflasie verlangsaam effens in Januarie met 0,1% tot 3,5%.
Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris van misdaadopsporing, Shadrack Sibiya, het vandag begin met sy langverwagte getuienis voor die Mandlanga-kommissie oor die ernstige beweringe teen hom. Hy word onder meer by lede van 'n misdaadkartel betrek. Lede van die kommissie het hom ook gepeper met vrae oor die opdrag van die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mchunu, om die taakspan wat politieke moorde ondersoek het te ontbind. Volgens hom was die nasionale polisiekommissaris van die Masemola by toe die implementeringsplan vir die ontbinding van die taakspan bespreek is. Die Mandlanga-kommissie het gehoor dat die opdrag van Mchunu in Desember 2024 om die taakspan te ontbind nie 'n verrassing vir die nasionale polisiekommissaris was, soos wat hy in sy getuienis aangevoer het nie. The National Commissioner testified that the minister's directive to disestablish the PKTT came as a complete surprise to him. However, I wish to draw the Commissioner's attention to a meeting held on the 1st of November 2024 at the SAPS Academy in Tshwane, which concerned human resource management matters and the organizational structure of the South African Police Service. This meeting was attended by the Minister Mchunu, the two deputy ministers, the National Commissioner, the deputy commissioners, including myself, and other attendees. Sibiya het verder getuig dat Mchunu in 'n vergadering die uitvoerende komitee van die polisiediens opdrag gegee het om sekere operasies in die polisie te heroorweeg en te hersien. Dit het die politieke moorde taakspan ingesluit. That plan that I signed, we were working together with the National Commissioner. We were in this team together that I signed and sent. Sibiya het beweringe verwerp dat hy opdrag gegee het dat die 121 dossiere van die taakspan na die polisie se hoofkwartier in Pretoria oorgeplaas word en dat die dossiere gelê en stof opgehaal het in sy kantoor. I never gave any instructions to anyone to go fetch the dockets from KZ and bring them to Gauteng. Sibiya het ook die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi se versuim om verdagtes wat in die 121 dossiere genoem word in hegtenis te neem, bevraagteken. Hy sê die taakspan het die dossiere minstens 3 jaar in sy besit gehad sonder dat 'n enkele persoon in hegtenis geneem is. Sibiya se getuienis gaan môre voort. 2 EFF-lede en 1 van Action SA is 12 ure gegee om hul benoemings as raadslede van die Ekurhuleni Metro te aanvaar en ingehuldig te word. Dit volg nadat die 2 partye hulle van die aanstellings gedistansieer het. 7 uit die 10 nuut aangestelde burgemeesterskomiteelede is vroeër vandag ingehuldig. Burgemeester Nkosindipile Kakaza het laat gisteraand sy komitee geskommel. 2 van die EFF se burgemeesterskomiteelede is uit hul posisies verwyder. 2 ander EFF-lede wat aan nuwe portefeuilles toegewys is, het nie die beëdigingsplegtigheid bygewoon nie. Die EFF sê die burgemeester het sonder enige insette die veranderinge gemaak. The aloof mayor who then says that, this is government is outside of some level of discussion is extremely false because the establishment of government in itself would require engagements. Action SA se burgemeesterskandidaat, Xolani Khumalo, is die pos aangebied as burgemeesterskomiteelid van gemeenskapsdienste en wetstoepassing. Action SA het die aanstelling verwerp. For anybody to take a decision, unilateral decision on our behalf, and you come out with a statement, is totally disrespectful. Kakaza sê hy het sy besluit op grond van prestasie gemaak. These are not political decisions. We must service our people. Ekurhuleni used to be number 1, and we must get it to the number 1. 'n Politieke kenner, Bheki Mngomezulu, sê die skommeling het dalk meer te maak met 'n magsbalans. It was definitely not a wise move, especially on the eve of the local government election. We don't want to upset voters and upset potential coalition partners. Die EFF sê hy skuif nou oor na die oppositie, terwyl Action SA sê sy kandidaat sal nie die posisie aanvaar nie.
Die People's Water Forum sê die regering ignoreer Johannesburg se verslegtende waterkrisis. Die forum het 'n brief aan president Cyril Ramaphosa gerig waarin hulle aandring op nasionale optrede. Hulle vra onder meer dat die waterkwessie tot 'n nasionale ramp verklaar word, die aanstelling van 'n onafhanklike ondersoekspan en die voorsiening van noodfondse om die krisis te hanteer. Verlede week het gefrustreerde inwoners in en om Johannesburg die strate ingevaar om protes aan te teken teen die watertekorte in hul woonbuurte. We find ourselves in a very vulnerable situation where we have no option but to block the streets or to protest. However, protesting also is not enough if we don't find solutions. Parktown West, we've just come through 25 days of no water. In fact, experienced day 0. Today, what we're here for is to actually lend our support. Die burgerlike samelewingsgroep Watercan is vasbeslote dat die waterkrisis tot 'n nasionale ramp verklaar moet word. National disaster on infrastructure. Most of our municipalities across the country are failing to provide water and sanitation services to people. When you have 70% of your wastewater treatment works spewing sewage into your rivers and streams, that is a disaster because it then affects river ecosystem health. When half of our water drinking systems is not fit for drinking, that is a disaster. Volgens die forum moet minstens 250 km ondergrondse pypleidings vanjaar herstel word, wat baie meer is as die 84 km wat die regering geoogmerk het. Die verbruikersprysinflasiekoers het verlede maand effens gedaal tot 3,5% van 3,6% in Desember. Volgens Statistiek Suid-Afrika het inflasie op kospryse gestabiliseer. Laer brandstofpryse het ook bygedra tot laer hooflyninflasie. Vleispryse styg egter steeds. Voedselinflasie is stabiel op 4,4% vir 'n derde agtereenvolgende maand, met dalings in witrys, mieliemeel en graanprodukte. Inflasie op vleis het bly styg van 12,6% in Desember tot 13,5% in Januarie. Volgens Statistiek Suid-Afrika is dit die hoogste inflasiesyfer vir die kategorie in meer as 9 jaar. Met inflasie steeds goed onder beheer met 'n gemiddeld van rondom 3,5% verwag vir hooflyninflasie in 2026 en die huidige rentekoers, die repo-koers rondom 6,75%, is dit duidelik dat daar bietjie vet ingebou is in die huidige vlak van rentekoers. En as ons inflasie kan sien op hierdie huidige vlakke, waarskynlik gaan Februarie inkom baie naby aan 3%, 3,1%, kan dit die tafel dek vir 'n verdere verlaging in rentekoerse tydens die Maart-vergadering van die monetêre beleidskomitee en dan hopelik 'n verdere 25 basispunte in die eerste helfte van die jaar. Ekonome is optimisties dat inflasie oor die komende paar maande nog verder sal verlangsaam. The bottom line is that inflation pressure is quite benign and there should be scope for the Reserve Bank to cut interest rates further this year. This should provide support to consumers and economic growth. Kreer verwag dat die verbruikersprysinflasiekoers in Februarie sowat 3,1% sal wees, wat nader aan die nuwe inflasieteiken sal wees. Die Reserwebank kondig in Maart sy besluit oor rentekoerse aan. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag gelyk het. En dit is dan die einde van vanaand se Afrikaanse nuus. Ons groet tot môre aand, 'n mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer
Vannag 'n 30 tot 60% kans vir reën in die sentrale gedeeltes van die land en dan vir môre is daar 'n 60% kans vir reën oor groot dele van KwaZulu-Natal en dan in dele van Mpumalanga. Ons sien dan ook môreoggend miskolle langs die Ooskus en die Weskus. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan in dele van die Oos-Kaap. Môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie word dan verwag in dele van KwaZulu-Natal en dan is daar 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande wat dan verwag word in die suidelike dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na se minimum en maksimum temperature. In Gauteng, Pretoria en Bronkhorstspruit albei 'n maksimum van 30, Johannesburg 16-29 en dan Carletonville en Vereniging albei 'n maksimum van 30. In Limpopo, ons sien enkele buie en donderbuie, Messina 17-35, Phalaborwa maksimum van 36 en Tabazimbi 18-32. Mpumalanga nat ook in gedeeltes van die provinsie, Sekunda 14-28, Standerton 'n maksimum van 29 en dan iMalahleni wat 'n minimum van 15 het en 'n maksimum van 29. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 17-31, Vryheid 16-33 en Ulundi 'n maksimum van 35. In die Oos-Kaap, KwaNoJoli 19-31, Kumane 15-31, Oos-London 'n maksimum van 26 en Willowmore 'n maksimum van 30. In die Wes-Kaap, Worcester 18-33, Vredendal en Klein Willem albei 17-34. In die Noord-Kaap, Calvinia 11-33, De Aar en Kimberley albei 17-32.